Ema akwaba eba jega na television eso enenso otwedi ampo nyankopon adaroma ya san ehyiamu ebiemu na ensem a etwagu ewo yeman mu no ena eyemasade esabra bia no medeba na medebe sonwo enu ti said ne ene bra edikan a o hweme ana utie me nso a nia obeye ne se obe subscribe na wa like na wa share na fe wa san so a comment ede ama me meda wase se wayenesa ede amamie na dwumadie ti se no se na bra bia meka no mpanimfo se tuo enye chiginafo a ena eto sanso na boso ba ena ma ejapaye enu nti sponsors bi ena time echi Glitter and Glow Cosmetics General Organic Foods ena Kinaata Teba Center omo enemy sponsors omo time echi ema ma hoden na afi mede ensem yi eba ebesom wo na mamentwa me ho tew na menye mabafo enkrato emra na yento aso ma yesumo merade yo enumre yakin kansem no ye be ma sister Paulina enede afro enumre yakin kansem no ye be fa free Abus chapter ebe sister Paulina we reading glasses here chinyina hu Hebrew madam majem kwani Kinaata Hayan herbal capsule edroyin ti na berwa te sebe me ready a mention glasses edroyin ma wani so ye wusu nyina ejai e ma hu ade a eben o esanso ma hu ade a ewa achi obroni besie see clear edroyin u pe bi ato a ko Kinaata herbal shop hey na mo pai ye mo pe ni ato Kinaata Hayan see clear Kinaata edroyin FDA ahwehwem agye atum se eje Adofam da wase se oje ebre etwa miamidi ede afia ba afi na anopai awie anwumrei ensam a etwagu ewo yememu no nia mede eba besom wo omampani dada John Dramani Mahama na yenyina yenimu a na se yebeka ya de si na awotwe mu ya de arehosam ena ehase ni nyina ne se yemampani dada John Ajekum Kuffour di awuo ne hokani maame Teresa Kuffour otoa nananom ewo ensiedo a na chesa be ya arehosam pa ewo omayi mu a yenyina yeguso a yesu no na yedi abobo na yetwa ejajo na eno emu ena omampani dada John Dramani Mahama woni NDC amanyokuo ni mu empanimfo bi omo abanan akopie mu ewo omampani dada John Ajekum Kuffour ni fie na omo enene kwa akosu na omama na yakọ amane hyede ene dakena na omampani dada John Dramani ebra woko no enye ono nko ana okwa woni NDC amanyokuo ni mu empanimfo bi ti se Owura Johnson asiedu nketi a wono ene ye NDC amanyokuo no edwamutenani saa enso ena ahaji Mahamadu Idrisu a wono nso eye NDC amanyokuo no empanimfo ni bi ena afi empanimfo ahodo a ede NDC amanyokuo no ano a omohwe etototo niema ene dwumedi ahodo no dodo na ena omoka omampani dada Mahama ho ema okopie mu omampani dada John Ajekum Kuffour ni fie a wone no ekosun ya na se wokọ ekojam no na ebra omampani dada John Dramani Mahama ede ni nsem etudwa na se wono nso ekotro the book of condolence no ena otro ewo mu se maame Teresa Kuffour eye Ghana man nyina ya maame oyobatan kese ewo memu esanse ebra na woye first lady ebra na omampani dada John Ajekum Kuffour eti akonwa so se mampani no maame eye ne famu die biara ebo moden ese obeye obatan mu a obatan kese a wonye pesemi nkumunya onwe wono nko ane de ho na emom na odweno mamu nyina ho a na tese maame ye boni din ana se ye tene so a na ya sorry eno nti se ne ba mowo ede ne nsa ato maame Teresa Kuffour so mampani dada Mahama ene NDC amanyokuo ni nyina se omo mampani dada John Ajekum Kuffour ene nebusu nyina hyeden omo hyeden esan ma omo da kena eseso twede ampo nyankopon onfa maame Teresa Kuffour ne kra emfa ensieje Adofo medewo SC me producer Edmond Opoku searching for Kimbex enso ena me sponsors Kinaata Teba Center Glitter and Glow Cosmetics General Organic Foods enuane papa ahoodi nro ewo mu a chese ye ka kontomre pass wo kontomre package na yaye akatoa mako akaka dro hausa koko chese bibia fe duane hu bia no ba se mu kasi ebedi mu a
general organic food sanso na Glitz and Glow Cosmetics enku papa ensamna papa ebetimi asiesie wo ama onipadua no aye kama pa tena teteba center ewo nu papa malaria na achi wo fever typhoid oba anabema omema ye enyina yi ana o ma ye no enko yi a bomodia na ko hu tena teteba center for ombetimi aboa asosa o how we say nyina ano edi ama medi ede afia befi meda wase se oje bre enemy etena ye yebesan ehyemu biom ma yesumo merade yo enumre yakin kansem no yebe ma sister Paulina ene de afro enumre yakin kansem no yebe fa free Abus chapter. Sister Paulina, we reading glasses here chinyina hu Hebrew. Madam Majem kwani. Kinaata Hayan herbal capsule. Eduro yinti na berwa te seme. Me ready amenhye glasses. Eduro yi ma wani so ye wusu nyina ejai. E ma hu ade a eben wo. Esanso ma hu ade a ewo achi. Obroni besie. See clear. Eduro yi hu pe bi ato a. Kinaata herbal shop. Hey, na mo pai. Kinaata Hayan. See clear. Kinaata Eduro yi FDA ahwehwem agye atum se eje.